Unay-daytan ka? Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-daytan ka? Naimbag nga orasyon amin gagayem. Kablaawan da kay amin, anaayat amang tartarabay karagiti drama mi, nga unay daytan kaka, anara artinamnama, ken ka Manong Roger, ken nagiti vlogs mi. Kat ita, adto iti pakasaritaan arapauluan, managbabain abaak. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Daygay man ni kabagis ka, karay. Ay, ni Manong Ruben abaak. Di mo ibagbaga abaak, takaluksaw na. Inton kwan, kaluksaw na kan. Awan lakit nga raw. Mas daawak mo't kini Manong Ruben takabuteng na ti babae. Mabain lang amin. Lalabas, di ka naman nagbabain na. Ay na, di nalatultuladan ni Crispin Abulero kadagiti babae. Nagado ti nobya na. Di pa'y lakit dumawat iti may saken kwa na. Ay, unay daytan kaka. Ay, kwa ka rin. Ada ko may bagak, balasang ka. Hanggang di ka gumurgura. Apay ko maagumura ak ngay tata, kat nakaimimbag kayo mo't kanyak. Putno na tata, nakasaysayat kamot ka na kamay. Kat kayat ka, sika kumati maasawa ni ading ko Ruben. Oray kayak dak, ta saan nakmo't akayat ni Manong Ruben. Aman, kaya't nakanadya, nalapsat ka, balasang. Apay nga rod, asaan nakapagdatunan no talaga akayat nak. Managbabay ni nga raw. Oray makasasawan, di mo mauray apagdatunan na ti may sa balasang. What? Unay daytan kaka? Sa apikutom kideng. Unay daytan? May samat ni Karen. Agindi di pala ang katandanin agkamang iti bunggo ng iti baak. Timpwakan iti kalendaryo. 31 nan. Ubeng pay dayta, kalaplap satan na. Kaslag taon la iti 18. Gusto ako nam, kabagays. Kaya't tangagbalin nga ipag daya akaren, isu adurugan ta ki di a. Bartegen ta, paumyanen ta dito'y balay. Nasayat nga ta, na itang aramidin ta. Apay, dakis na umyan. Saan mo't ngagtakaw? Uno agiskandalo? Uno anya pa'y akinadakis taramidin na. Nasaom abartegen ta. Kaisumat, bartegen ta ida adwa, bareng agkinaawatan da. Bareng tumurod ni Ruben kat pagdatunan na ni Karen. No di da aga pa. Ta woman hater mat ni kabagis ta. Mas dawak mo ngamin. Saan mo't abakla? Bala, kasaritam nga rudan ni Karen ta rugyan niyang ti drama yaw. Ayun kabagis. Kampay idikat adda okasyon. Inton nakainuman ni Karen. Bayantan ngagsarita da adwa. Aging gaamat nagtirik na ni Ruben kini Karen. Daytan, ti itulag ko kini Karen. Masapul ang masulisong na. Total crush na launay. Wala. Tiyan sana launay yan. Taagayat launay ni Karen kani Ruben. Unay na itan kaka. Ruben, adeng. Tapnosan mo't nga ibagan ni Karen abastos ti pulita yo. Nasken mo't asa nga ilyen tayo iti husto. Ta inawis ko ngamin. Anyat nang awisan nyo manang. Iti okasyon dito'y inton bigat. Adayamay. Kasangay ko. Isu nga inranak ti panangawis ko kenkwana. Kat masapol asangum to akain inistorya. Ad-adan na kababain. Tawan amok na ibagay ti may sa tao. Anya katawanan, naglaka. Aging dadamag ka na iti pagtaengan na. No, taga-ano. Kan, no, anya ti kayat na iti may sa alalake. Kanda dumapay. Anya. Day takit din, ti damdamagag.
Kababain unay amanang. Ay na Ruben, agpakalalaki ka kadi. Tanagan mo pa'y ka malalaki. Anya, Sagay sapay mo lagayam ti nga iliyo, Ruben. uwain Karen. Simple lang, ti kayat ni manang apas kain. Daytay sana madmadlaw. Kasta ka di? Uwain, Inumum mo daytoy. apay ngayon bukbukan nakitiinumot. Isumot lang nga iso dayta. Inumkit din. Iyawat ko pa'y ano kayat mo, ni dinakpabainan Sige man lang. Amom, manong Ruben, kay kayat kumantay tao na ulimag akasken ka. Dayta, ti pakaay-aywak, iti may sa lalaki akasken ka. Hindi lang mabalin nga istorya anak mo, sakbay nga agin na na akon. Kayat mo, taginana. Won, manong Ruben, kayat kong taginana. Ay, di mo ibagbagat ti kasta. Ta mga nadamang suloy iti angis mo. Naspakkan. Si kamo, naangaw ka magayam. Kasta kala ko maakanayon. Inumumot da ito eh. Nakadumot na na timbukbuk mo. Tapno maibus adagos atani na banuga ko. Kun si kamot, sursurumot at agsao-sao. Mabaynak nagtagarino di nakpagtagarian. Unay daytan kaka. Ti kababain akit no agbaak ti may sa atao. Anya, Wan, manong Ruben. Ibaganto ti tao, adakes ti ugali na, isungawan nobya na, wano na asawa na, kababain, iso ang mga asawa kan. awan mo't mangayat kanya Karen. Apay pinadas mong tinagdaton. Saan pa'y kababain? Anya nga ti pagbainam. Angam, ada ka di krasmaw. Awan, Imposible ka mutan Apay, laad amin na babae, ti panagkitam. saan mo't? Asino mo nga ti nakitam pintas? May sakaditan Oh, luklukun naksamot, manong Ruben. Apay kumalukon ka ngay. Apay, napintasak matlay ti panagkitam. Un Di, kaya't nakmangarod. Ay, kwa. Di mo ko nang ibabawim tinaybagam napintasak. Amangan mo nun nalaada ka talaga. Saan? Napintas ka? Di, datangarodan. Ay, awan himbag bagak akasta. Ulbud ka nga rod Awan mo't inyulbud ko kin ka. Napintas ka mo't talaga. O di kaya't nakmangarod. Ay, kwa. Mabain ka laang si kamot. Nasyak, nalakaak akasarsarita, Ruben. Saan kon aparigaton ti lalaki nga gayat kanya? Total, isunto mo ti tungpal na. Iso nga ibagamong tipud no amarikrik nam kanya, kamanong Ruben. Sige panunutom timbagak. Tani, maturog akong ditoy. Diyak ka pa ulanan ti agawin. Inkidam mumutan Karen. Saan adito'y kuyugan ka iti silid. Makabanog akasarsarita ni kabagis mo, tata. Anyat nagsarita na May papankan ayat Naggana sa tiplakin di muging na. Tiniplak mo kumandatap no natauhan. Makapaawan gana sa talaga. Lalaingam kiday. Pikutam nga minay. Nariga mo nga raw, tanatangkan ti ulo na. Di mo pala ka ngamin inarakop ngay nagkanidagpada kayo nakainam. Tungpaan naktupay. Nariga tang tata. Tano binalas ko. Saan la atong pati maramanan na? Unay daytan kaka.
takam manan ni Karen kabagays. Kanayaw nga wisam dito balay. Makamukan kan kwa na tarog dyan min kan ni Ruben kag siya. Wen kabagis, siyak ti makaamukin ni Karen. Tas si kamo ti makaamukin ni Ruben ay unay daytan kaka. Painumag, aging kay ti mawasdang. Una, takas tamot ti aramidot kin ni Karen. Paino magmat. Kalpasan na, paturugan tayo daadwa ti may sa silain. Una, Ora awan mapasama. Ibagan tulatan ni Karen nga da napasama. sige. Kasta nga rudon kabagis, bareng saan apumaltos. Unay daytan kaka. Naimas ti pulutan na kaldingan niya, Ruben, kabagay. Huwag nga ron manaw. Ang puston ta naulaw ako. Ay, busan ta dahi tao ita sayang matinay gata nga kwarta. Awan, jak kayan. Talaga naulaw ako. Adi maturog ka nga ruday. Mala, umay ka ta, asibayad ka nga ipanitisilid mo. Una dahi tata ka. Unay matan ti kastinana. Masapul pala mabartag ti tao tapno magunod lang ti kalkalikaguman. Talaga kasta tapno nalalaing ka amang patin nag-itiayat ni Ruben. Kene, medyo naulaw kan sa mutan. Isungaing kamutan agida iti abay na. Arako po moon. Kalpasan na, kalaatan min tumutan ti sumrikin ni kabagis. Makamu kayo nga ron, nana. Wun, ang damagak man kan ka, Karen. Ay ayatem ka di mo lang ni Ruben na kabsa may. Kawun, anana. Ang siya, ti saan na ngay ayatan. Nga oray ibagbaga na napintas ka nalapsatak. Iso nga ro da pikote mo, tap numalpasin ti istorya. Unay daytan kaka. Ay ayatan na ka di dayjay? Wan, ay ayatan na ka, mabayin laeng. Iso asi ka amin ng ti agtignay, tap numalpas kunak manen. Ay unay daytan kaka. Yan ti kayata sa unday tay. Apa na ta? Anyat inaramin niyo ano Abay nga da ka diti abay ko, Karen. Kat siya rakop ka kanyak. Kang inawis na nga kadata. Kat kaputay ayatan ka. Imanugot ak mutan Kat masapon ni takder mo ti dayaw ko. Anya? Saan ka man nga gindi di Ruben? Itakder mo tinaramid mo kindi Karen. No di mo kayat nga darumda ka. Anya? Unay daytan ka. Bakla kan sa mo ta talaga. Awan pa'y sirbim alalaki, inutil, mulingleng. Di nak ikasta-kasta, Karen. Tama balin ka nga isinay tanyaman nga oras sa kayat ka. Amok, ang nagtutulagan nyo tinangpikot kanya kiday. Gambinaybay aklang na di apagteng, tanalpasam dakon. Ita, uray anya ti mapaspasamak. No konak asina, sina. Unay daytan kaka, kalbaryo. Agko na nga minapikuton na. Ay, saan ka pinikot? Ulbo na babae. Bakla. Oh, Apay ngay ngagtumpa ka. Dinadog mamuntan tirosok ka. Bastos ka, babae. San ka ngamin nga ay-ayatan gamlinukonak. Pinikot nak. Hoy, amom si ka, Ruben. Awan day ta a termino. Day ta pinikot ni bagbagam. Talaga kit di a kursunada nakmut Iso ngay nasawa nak. Day ta tipudno tungang. Unay daytan. Saan nyo kumaakanayo na pagapaan day ta? Taadaditan. Nagdina kayon. Agasawa kayon. Ag-move on kayo mutun Saan yun alaglagi pang tinapalabas? Tawan na saya at nga ibunga na. No sana da kayo manong. Sana kumaanay lawlaw anay ti babaya kasta ti ugali na. Kasanumot nga min. Awamot serbikan ka.
Pagbalbalinan na ngawan amuna. Pagbalbalinan na kamulang akaskan ka. Saan mat kami nakasta, ti panagsasaom si Karen. Mabalin ka day. Agpinabusoy kayo adwa. Agbalbaliw kayo. Baliwan nyo ti mindset yaw tapno nasaya at ti amay. Naan niya tinapasamak asan anasaya at saan niya supay lang tin kay laglagi pa. Sa amin na dakas no surat laglagi pa pagaramidin na kamot iti dakas. Ang no nasaya at tin kalagi pa. Pagaramidin na kamot iti nasaya at naawatan yaw. Naawatak tata. Diyak amu akin ni Ruben. Ulitay, Ruben. Sana'y na may subli tinapalabas. At daditan, saan mo na sang kalagip tinapalabas. Tawa na pulos, din na nasayaat. Pinasawa mo ni Karen. Kat nanyaman ti kinatao na. Ayat embed. Kan pasayaatin nyo kit di tilinangin yaw. Tapno naragsak ti amin. Husto, ti kunan ni kabagis ta, Ruben. Lipatom ka din, tinapalabas. Kat sangwom ti agdama. Kan, mangnamnama ka itinasaya at nga itden ti masangwanan. Saan nakamot nga apaan ni Karen kat? No, nasaya at kakun ko ana. Kat si kamot, Karen. Ika gumaamot at ti agbalin ang nasaya at nga asawa. Kan ikararagan nyo mo't dagiti negatibo a pampanunot yaw. Tapno agbalin a positive. Kitain nyo, no di sumaya at tilangin nyo kas agasawa. Patsin nyo ka day. Oo, nana. Si kamangay, Ruben. Uy, manang, patsag. Pasensyaan da kaun. Diyak lang amin kayat ti masasair. Tajak mo't kayat ti mangsair. Ayatem ni Karen tapno may katnan ti kinagubsang na. Kun kastay ko na ni manang mau. Ikararagan niyaw ti rikrik na yaw asan na nasayaat. Iti kasta. Agbalin na perfect love na tangayat. Ayun ay daytan kaka. Awan kas iti nadalo sa pampanunot. Ken awan kas iti tao ang managbuteng iti Diyos. Ruben, ken Karen, ipategyo ti tunggal maysa ket namnamaan nyo a bendisyonan ti Diyos dayta. Ditan kagayem kinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Managbabain abaak. Litoy drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.